Ramazan ayı tamamlanıp, әлі bir ay vaqtda uzmadı. Turmuşlarımız keskin buruluş alıp, ay boyu tırışkan gıybadetlerimiz son ham sifat yağından bik nıq özgerdi. Dürsün aytkanda kiymedi. Allah Teala Galaq suresi 1. ayetinde oku deydi. Okusan yaxşı bulur, Ramazan ayında gana oku deyip aytmadi. Oku deydi. Biz barımızda Qur'an'ı okurga, öğrenirge, yaratırga, ailelerimizge, yakınlarımızga, cemiyetke eriştirge tiyişmiz. Allah rızıklandırışı. Balalarımızga, ınıklarımızga Qur'an'ı, anı bilen beyli ilimlerini biz berip kaldırga tiyişmiz. Mana bu yılda mekteplerde okular tamamlanıp kile. Medresege gündüzgü bölükke özlerinin malayların okurga alıp gelişler için garizalar kabul eti başlandı. G'ilimni talab eterge, g'ilimni isterge kerak, g'ilim alırga kerak deb yuruvchi qardoshlarimiz ko'p, alhamdulillah. Lekin nishik madrasaga o'qirga kirga bo'la, o'quvlar qachon boshlana, bolalarni nishik bunda kirtirga bo'la, ham boshqa shunday o'quv bilan konkret beyli bo'lgan so'rovlarni beruvchilar nishlabdir bormoq bilan sanoqli. Bir hadis sharifda bulay deb aytilgan. G'olimning g'iybadat qiluvchi bilimsiz kishidan ustunligi mening sahobalarimning eng tubanidan ustun bo'lgani kabikdir. G'ilim so'zi Qur'onda 70 dan ortiq o'rinda qavatlanib keladi. Alloh taolo izgi Qur'onda bo'lay deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Aytsin alarga bilgan bilan bilmagan bir bo'lurmi? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Teala sizning oradan imanlılarning ham ilim egalarining darajasini orttirir. Allah bütün qilgan amallaringizni bilib turar. İmanlı imansızdan üstün, lakin g'olimning darajasi tog'anda zo'r. Shuni unutmasqa kerak. G'ilim g'olimlar esen chaqtagina bo'lashaq. Hasan al-Basri, ona Allohning rahmatlari bo'lsin, g'olimlar turunda bo'lay deb aytgan. G'ilim egalarining yozuvda qo'llanila turgan qora bo'yovlari shahidlarning qonlari bilan birga o'lshanilar. Ham g'ilim egalarining qora bo'yovlari o'lshovda avroq bo'lashaq. G'olimlar payg'ambarlarning varislari deb aytiladi hadislarda. Lekin bir ma'lumotda yo'q, g'iybadat qiluvchilar payg'ambarlarning varislari deb. G'ilimning foydasi kishining o'zinagina bo'lmaysa, boshqa kishilarga da bo'lgani uchun g'olimlarning hatto 1 soat yo'l itulari da nodonning tunlar bo'yi namoz o'qib shug'una qaraganda zo'rroq ish sanala. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam g'ilim olu beshikdan olib lahadga qadar farz degan. Ikkinchi hadisda Xitoyga borib bo'lsa da g'ilim oling'iz degan. Rizaddin Faxriddin g'ilim olu haqında hikmatli so'zlarini yozib qoldirgan. G'ilim olu g'iybadatlarning eng yaxshisi bo'lu bilan birga dinning tuzukligi de g'ilim orqasida. Chunki g'ilim egasi hikmatli bir tabibdir. Nodonlik bir avru. Ul avru sababli kishi har turli halokatlikka tusha. Shundan saqlanish uchun tabib kerak. Ul tabibni g'olim deylar. Tabiinlardan bo'lgan Muaviya ibn Qurra dinda tortishuvlar g'amallarni yo'q etadi. İmam At-Tahaviy Hanafi mazhabındagi sunniy g'alim, fiqh, aqida, tarix, hadis bo'yicha qoldirgan dunyo ko'lam bilgili xizmatlari bor. U aqida bo'yicha yozgan matnda aytdi: kishi bo'ysunuga ham kundamlikka to'yanmasa, onun islomi niqli tugil. Bu bir kuchli so'zlar. Ya'ni tabib aytib turgan ustuna kirisin ishlasang, oxiri nashar tamomlanacaq. Agar musulmon hamon sayin Qur'on oyatlarini o'zinchagina anglab, hadislarning da o'zini o'shog'aningina qo'llanib, dur to'g'ri xalifaning sunnatlarini iyarmisha,
Дүрт мәзһәб галимнәренең китергән дәлилләрен нигез итеп тотмыйча, бөтен нәрсәдә гаиб эзләсә, аның дине тәмам динсезлеккә төшеп бетәргә мөмкин. Имам ат-Тахави андый кеше турында болай дип яза. Ул шайтан васвасәсенә бирелер, аптырашта калыр, шикләнер. Аннан соң адашыр, хаклыкны кабул итүче иман әһле булмас һәм хаклыкны ялганга чыгарганда моңа каршы да чыкмас. Дөрес ният Аллаһ ризалыгы өчен гыйлем бирү һәм Аллаһ ризалыгы өчен белем алу. Бу хакта Пәйгамбәрбез хадисендә берәү гыйлемне кешеләр арасында горурлану һәм макталу, яисә кешеләр белән бәхәсләшү, яисә кешеләрне үзенә карату өчен өйрәнсә, аның урыны җәһәннәмдә дигән. Безнең халыкта да гыйлем турында, гыйлем алуга тиешле мөнәсәбәт турында хикмәтле сүзләр, мәкалләр бар. Менә кайберләре. Гыйлем акылның яртысы. Дөнья тулы гыйлем, башыңда калганы белем. Белемсезгә дөнья ләхет. Гыйлемне өйрәнергә теләүчегә мондыйрак сүзләр бар. Мокытны 40 ел укыт, барыбер мокыт. Мокыт дип мәгънәсез ахмак кеше турында әйтелә. Тук кырсак сабакка шукрак, шукрак ягъни саңгырау. Ялкау шәкертнең китабы кирләнми. Ак мәчет мәдрәсәсенә мәктәпне тәмамлаган малайларыгызны алып килегез. Мәдрәсәдә уку 3 ел. Уку вакытында хәрби хезмәткә чакырылмыйлар. Уку укыту өчен мәдрәсәдә турып яшәү өчен бөтен шартлар да бар. Безнең мәдрәсәдә уку практика белән үрелеп бара. Гаризаларны кабул итәбез, җитешеп калыгыз җәмәгать. 7дә өйрәнгән 70дә дә истә булыр. Шуңа яшьләребезне укытып, тәрбияләп калдырыйк. Тырышу бездән, нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне иманлы, гыйлемле, төзек гамәлле, югары әхлаклы һәм бәхетле итсен. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه السميع الدعاء